अहमद हौजिक फाउगी मरुएबा पाउ पिजरी ngarang kanto sabalda maitegi yum tarok mai thabada hakthengna yaukhiba kuki nahasing army mamangda petrol pairga chenba video social media da sarasale kuki singna yum mai thakiba thodok ado Indian army gi achoba security ga soibani haina National People's Women Front na kan yaning daba phongdokre amadi England amadi Argentina FIFA World Cup ki semi final sangkre Kurum jari ISTV pau mireng tabi bupunamapu taram nok jari hose forward mariba pau sing miam da pijari ngarang kanto sabalda maitegi yum tarok mai thabada hakthengna yaukhiba kuki nahasing video social media da sara salakli video sida nahasing asina makhuta petrol puduna army camp mamang da chenbada security na pamda ba thogdok thoktana ba section thorang lokhatpa mami tade asigumba thawong kaya sena security da miam na thajarakta ba ge chowa maram ohelle hairi amarom da police ki pau da ngarang gi mai thabada chenaba mioi ani fare hairi Miyoi ani adudai Laimakong Area Protection Committee ki Chairman su oiba Henzang Khungi Chief Kamang Lobum chahi humfuga manga amasung Fagin Hengsing chahi kuntrani Ngarang kanto sabalda maitegi yum kaya kuki singna mai thakiba thodok ado Indian Army ga choba security lafni thodok ase tarai ni yengba yaro haina National People's Women Front NPWF na condemn torokli hirama sigambari lenanga se mantri pukhi da pangthokiba pawgi mifamama da NPWF ki president Nonivala Sapam nahai Indian Army laina makoi gi naton sumang makta da kuki singna maitegi yum sing mai thakiba haibase Indian Army gi mathau ningthis jana tawdre takpani Manung hanjinba security ningthijana laitaba mafam amada yummai thabani haragadi kadaino haibabu ngarang kuki singna maitegi yummai thariba asidi nungthin pobopta army laina chathakibani mamang makta unlawful oiba thabak tawriba miyoi sing adu Tankaigadra haraga yummai chakpa kanana ba changlakpa maitei singda onsen duna fuba saiba amadi tear gas kaf kiba adu army ki haksin ba thongni haiki mahagna makhata duna 2023 gi May 18 da kuki singna laimakhong chingmang da maitei singi yummai thaba haurakhiba matamda su Indian army na kanba ngamlroi na khoina yum thadok laga sen khro haina harakhiba su laikhrabani asigumba laibak thiba thongdok ase makhata na thoktana ba hoje kanto sabul da leriba army gi barricade point asi meter cham Laimakhong lomda kakalaga state force singapurna thamnunaba home minister da taksilagani haiki security forces laina yum kaya ama cooking macha mayam ama kumdara aga mai thagi badu kari lapses no haba social media da mi puna mangna unare moina kumdara aga yum mai thai haba su ure una cooking macha sing dubudi tandraga khoi gi praja sing do onjalaga tanba aduga Micham angang amasu phuraga e nai tadana akhoi ujare aduga nupi myam amasu sokpa pendaba kholaw mayam dugi pendaba marak sidai sida khoina nungaite condemn tawjari khoi sengarang nungdang sport today da mamtop yumpham da laiba relief camp da chatana mi myam du unazarure adudai da coordinator RK Sanal ga unazarai Sanal na phongdorakpada mi gi date 3 dagi kaimta tawdana kuki singa army gi camp da kuki ga moi ga phaminaraga wari si saraga noi kaisu tawroi pochai hondokanu adum laiminau hai aduga date 29 da mai thaba horakpani hai mai thaba horakpa sidai sida army singduna kumdara aga akhoi noi kanba ngamaroi noi chelo haibani haibasi mayam nungai na thamai madudai du da laiba army singsi pukhapigro 100 meters mu mathakta aduga adugi mafam tudai du state forces thambiu haibasima khoida thamai sigi se khoi National People's Women Front ki taraf tagi home minister unaraga khoi sigi wapam se thamjarani England amadi Argentina FIFA World Cup ki semi-final changkre mamangi World Cup ki runners up France ka sanragani malem gi lebak ahom USA Mexico amadi Canada na yumbu oiduna mamang thagi taraga mathoi dagi lebak nimfugani pana group taragani thoi thokna khaidokna stadium taraga mathoi da chathriba FIFA World Cup ke haukiba nongai matung pung aniga minute kuntra tabada Miami stadium da sanakiba ahum suba quarter final match ta England na Norway bu goal ani amada maithiba piduna semi-final changkibani England gi goal ani adu je Bellingham na match ki ahanba half ki ahap minute ani amadi extra time gi minute marifu tarahum doi suba minute ta chanki match asida maiti kiba Norway gi amatang arba goal adu Cecil Deruf na match ki kontra ga taruk suba minute ta chankibani amromda ngase yu pung taret makhai tabada Kansas City stadium da sanakiba mari suba aroiba quarter final match ta Argentina na Switzerland bu goal ahum amada maiti ba piduna semi final chankre Argentina gi mai fa ki ba gi goal sing adu
A. McAllisterna मैच की तरा सुबह J. Alvarezna मैच की एक्स्ट्रा टाइम की मिनट तरा चामगा तरा निथुई सुबह अमदी L. Martinezna चनकी स्विट्जरलैंड की अमतंगारबा गोल अदुना D. Nodiena मैच की हुंपुतरे सुबह मिनट चनकी मैच असिदा स्विट्जरलैंड की सनरॉय बी एम्बोलोदा मैच कंडक्ट तौखिबा सेंटर रेफरीना रेड कार्ड उतुरा फील्ड मपान थोनकी थासी की तांग तरागा मंगागे नोंयाई मतुंग पुंग तरा निथोई मखाई ताबदा दलास स्टेडियम आर्लिंगटन दा सानगदोरिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता ममांगी फीफा वर्ल्ड कप रनर्स अप अमदे फीफा रैंकिंग अहानबा फ्रांस अमदे फीफा रैंकिंग 2 सुबदा स्पेन गा सानगनी अनि सुबह सेमीफाइनल मैच सासी की तरा तरुक की नोंयाई मतुंग पुंग तरा निथोई मखाई ताबदा एटलांटा स्टेडियम दा ममांगी वर्ल्ड कप चैंपियन अमदे फीफा रैंकिंग अहम सुबदा लैबा अर्जेंटीना अमदे फीफा रैंकिंग मरी सुबदा लैबा इंग्लैंड गा शानगनी हैरोक तो थोकपा हिंसा की ओइबा थौदोक वाथोक कयादगी ngaktoknanaba amadi chawkotpa hairok ama oinanaba pandam galoinana hairok ta laiba club kayana punsinduna shemkiba hairok apunba club ki ahum suba foundation de hairok part 2 umang laikol community hall da pangthokre drug abuse and trafficking haiba theme da mahairoi singi oiba painting competition ama galoinana pangthokiba foundation de gi thauramadu da हाईरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए टीएस राधेश्याम हाईरोक अपुनबा क्लब की प्रेसिडेंट डब्ल्यू जीवन हाईरोक पार्ट 3 की जीपी की चेयरपर्सन एन तांगबा हाईरोक पार्ट 1 जीपी की चेयरपर्सन एल ब्रोजेन मैटे पार्ट 2 जीपी की चेयरपर्सन एम मंगलेम अमदे हाईरोक अपुनबा मैरापाइबी की एडवाइजर केएस गुणमणि लैमना अथोइबा मिथुंगसिंग ओइना सरुग्या की हाईरोक अपुनबा क्लब की एडवाइजर मंदिर लाइश्रम की मफमदा अमदे हौखिबा 2023 की मे अहुमदगी हौरखिबा कांगलोफ की इरांग असिदा लैखिद्रबा अथौबा सिंगी मफुनमकी मफमदा मिनिट अनि 2 मिनट लेफ्टना अवाबा फुंगदोकी पेंटिंग कॉम्पिटिशन मकोक मथंग तारबा महिरोई सिंह हाईरोक खुनगी ओइना मकोक मथंग तारबा महिरोई सिंहदा मना मथुम सिंह पीदुना पुंगनिंग थगतकी लोइनना हाईरोक अपुनबा क्लब की थौमी सिंह अमसोंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट ता ई पाव की थबक तौरिबा कयादा चंबक खुदोल सिंह पीदुना पुंगनिंग सु थगतकी एमएलए टीएस राधेश्यामना हाईरोक अपुनबा क्लब ना हाईरोक खुंगंग खकनतना लैबा की अचौ अचौबा थौदोक वाथोक कयादा सरुक याखिबबु अपेनबा फोंदोकी हाईरोक अपुनबा क्लब की लैजरिबा थौना फसी अमदे कथोक पंगमसी हाइबा वाखलोन असि हेना मथौ हापसी इरमदम असिबु खुनाय असिबु मांगजिल थाननबा होनबदा सरुक यासी हाइकी मयामगी अरुबा तांफमदा अचौबा थौदांग लौना प्रजागिदमक्ता थौना फना अमदि कथोकग लोइना तौखिबा थबकसिंग सिगिदमक्ता हाइनिंगा लेतना थागत फोगसरी थौना अमदि कथोकपा सि याउदना समाज अमगी सेवा तौबा जुगी वानथोक लैरोय हाईरोक अपुनबा क्लब की थीम मोइन पिबिरिबा करेज अमदी सैक्रिफाइस कथोकपा अमदि थौना आइबसी अम्मा संगदबा यादव मगुल अमनी मयामगी सेवा तौनिबा समाज कनबा समाज अवाब तारबा काना कनानो कैनोमा वारा मतमना मधुगी कोई मतेंग लौनबा येंगो काना कोई अपुनबा क्लब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की मतंगदा लौमी सिंगदे स्कीम मशीन कानबा पीरिबसी लौमी सिंगना मतौ करमना खुदोंग चाबा लौननबगी मतंगदा वाखल तामिननबगी थौरम अमा कुंबी केंद्र की वांगू नौदा खोंगदा फांगथोक्रे कुंबी केंद्र प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन सिंधुना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम असगी नोडल ऑफिसर मोरांगथेम गिचंद्र यावना पांगथोखिबा थौरम बदुदा कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी लाकपा लौमी मियामदा स्कीम असगी मतंगदा नोडल ऑफिसर ना लौमी सिंगदा स्कीम असगी मतौ करमना कानबा फंगनबा होनगने हाइबने चिंगुगी मतंगदा वांगांकी डिपार्टमेंट की माइकेदगी लौमी सिंगदा फौदा चाइननबा माइक्रो न्यूट्रिएंट सिंगसु सरुग्याखिबा लौमी सिंगदा लेमने यंथोकी थरमदुदा सरुग्याखिबी लौमी नुपी मना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना हंदक कुंबी केंद्रगी वांगु नौदा खोंग सावलगी लौमी सिंगदा यूरिया हार पीरिबा असि यामदबना लौमी अयामबदा यूरिया हार फंगनदबा कया यावरे हौजिकसु लौमी मयाम अमा यूरिया हार फंगदबगी अवाबा मायोकनरी यूरिया हारसी अथुबा मतमदा पीबीयू लौमी खुदिंगमक के मथौ ताबा चे चांग खुदिंगमक लोइन लेरे अदुना एग्रीकल्चर डायरेक्टर ना हंदक लौमी सिंगिदमक्ता लाकदबा यूरिया हारसिंग असि तसेंग न लौ उजरिबा लौमी खुदिंगमक्ता फंगहनबदा डिपार्टमेंट मतेंग पांगजगे ओइना वांगु नौदा खोंग साबल की मैरा पाइबिसिंगसु अचौबा थौदांग लौजगे हाइकी सही अहुंगे पिथोक्तना लैरिबा कंपेंसेशन पिथोकपियो मैतै सिंगना मसा मसागे लौफम सिंगदा ngasi changwa yadana laiba lofam sing asi changhalu haibra chingba kholau kya su lauki
ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯅꯥꯎꯗꯈꯣꯡ ꯀꯣ ꯁꯥꯕꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯈꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖꯒꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯔꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯟꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. Big announcement. Akas Manipur chapter gi tuition fee handak chahi gi oina 100% wife tawjiragani. Akupa marol gi damak makhada pijariba telephone number asidagi khangwiba yagani. Natraga aikoi gi campus office ta legbiraklaga akupa marol khangwiba yagani. Loinana experience leiraba faculties singna class tawbusu hokre. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुका हन्ना तराम नोकचरी लोइना मखाताबा पाउ पिजरी लागलिबा तांग तरागा तरुकता पांगथोकदोरिबा कांग सिंबगी थौरमगी मांगोइनाना कोनुंगे अकोइबा मफम सिंग लुनाना थमनना बिपांदमदा आईडीपी सिंग यावना यामलबा मियामना सोशल सर्विस कैंप पांगथोकतुना अमोराकाई सेंगदोखरे सोशल सर्विस अदुदा सरुग्याखिबा मियोय अमना हौनरुबा तौदना लुबनानबा पामजबा मियोय सिंग थोरक्तुना ngasiगी सोशल सर्विस कैंप असे पांगथोकपनी मियामना अमोराकाई सिंग मफम चाना चाना थंबिदुना लमदम असिबु तरु तनानबा लमदम अमा ओहेलसी हाइना फोंगदोखी लुनानबगी कंसेप्ट से मखादा मेजर लैंडमार्क ओइबा जगह जगह से कोई मणिपुर की को सी पुनसलगा अखोइना अंगंबा लेवल दा लुनानबगी कंसेप्ट सागतपनी अल्टीमेट एम हजरगदी मणिपुर सी ख्वाइदगे होइना क्लीनेस्ट ओइबा ख्वाइदगे ना लुनानबा स्टेट अम सेमबगी लानमी मखादा कोई समिंदरपनी सोशल सर्विस अदुदा सरुग्याखिबा गोविंदजी ब्रह्मसभा लोशंगी मियोय अमना तांग तरागा तरुकता पांगथोकदोरिबा कांगी थौरमसी लुनाना पांगथोकनबा सोशल सर्विस असी पांगथोकपनी पांगथोकदोरिबा कांगी थौरमसी अचौबा थौरम अमनी थौरमसी कांगलु फुरुफ नाइबा थौरम नते ममांग सेहिगुमना लमदमसीगी कांगलु फुरुफ खुदिंगमकना सरुग्याबियो हाइकी ang taraga tarukta haugadoriba chaurba kumai road jatra asigi marida ludaba nanaba yade aina mayam punamangna lakpidana sida sengdoktana tawna nanaba honabi bigauta koina gobindagi maigedagi thakpa phongokchari road jatra asida di jagabondugi maha mela haibata achobu mela ni masida dharma jat kuju amata khaidaba pore masida ayamba jat punam mamang su lengbi chi lakpi hi adugumna hanaksu lengbi raktana asigumba kumai si mapung phan biu doroson to biu aina gobindagi maigedagi ningsingjari Arabti Uruf Farmer Association gi member oiduna lawmi singidamak asobu thodang lawramba Uruf mayai laikai dalaiba wahengmam tombana manung matam chadana laikidabada Arabti Uruf Farmer Association awaba fungdokpugi thauram pangthokre thauromaduda Arabti Uruf Farmer Association gi thaupuba seng member sing amasung lawmi bunung sijaba miyoina sarugyaduna laikhidrabagi thawaina isor gi mafamda ingna chikna leijarunaba minute ani tumina leptuna awaba fungdokpaga loinana laikhidrabagi imung manungi awabada sarugyaduna angamba selgi matengsu pangki Loislakpada hauzik fawbgi maroiba paw Loislakpada hauzik fawbgi maroiba paw amukka hanna pizari Ngarang kanto sabalda maitegi yum taruk mai thabada hak thengnana yawkiba kukina sing Army mamangda petrol parga chenba video social media da sarasale
कुकीसिंगने युम मै थाखिबा थौदोक अदु इंडियन आर्मी के चौबा सेक्यूरिटी के सोइबने हाइना नेशनल पीपल्स वुमेन फ्रंट ना कने यानिंगदबा फोंदोखरे अमदी इंग्लैंड अमदी अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल चंखरे हौजिक फाउबगे नदी मणिपुरी पाउ मतांग सलोजरे मिरेंग ताबीबा पुरमक पोमुक हन्ना खुरुमजरी